Afurika n'umugabane ufite ibihugu byinshi bifite ingabo zikomeye, zifite ibikoresho bikomeye kandi bigezweho, abasirikare bahuguwe neza ndetse n'ingengo y'imari igenerwa umutekano w'igihugu iri hejuru cyane. Hano rero tugiye gushingira neza ku bintu bigiye bitandukanye birimo ingengo y'imari ya gisirikare, umubare w'abasirikare, ibikoresho bafite ndetse n'uruhare bagira mu bikorwa byo kurinda amahoro. Niba ukunda rero amakuru ajyanye n'igisirikare, umutekano ndetse n'iterambere rya Afurika, komeza urebe ino video kugeza ku mpera zayo. Hano rero tugiye kubabwira neza ibihugu bifite abasirikare cyangwa se igisirikare gikomeye, bereye ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Nk'ibisanzwe uri kumva Tony Breeze Official, guhaye ikaze. Ku mwanya wa 10 duhasanga igihugu cya Angola. Angola ifite ingengo y'imari igenerwa igisirikare irenga miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika umwaka. Ifite abasirikare bagera ku bihumbi 107 ndetse n'abandi bihumbi 500 bari mu ngabo ziteguye gutabara aho rwakomeye. Ifite kandi indege z'intambara, amatanki n'intwaro ziremereye kandi zigezweho. Ingabo za Angola rero zagiye zigira uruhare rukomeye cyane mu ntambara zigiye zitandukanye, zirimo iy'imbere mu gihugu, Angolan Civil War, niyabereye muri Republican Demokarasi ya Congo. Izo zose zagiye zigira uruhare rukomeye cyane mu kubungabunga umutekano wayo. Ku mwanya wa 9 turasanga igisirikare cya Tanzania. Tanzania nayo igenera igisirikare amafaranga arenga miliyoni 600 z'amadolari ku mwaka. Ifite abasirikare 30,000 bakora kandi n'abandi 50,000 biteguye gutabara aho rwakomeye. Ifite kandi amatanki, indege z'intambara ndetse n'intwaro ziremereye. Yagize uruhare kandi rukomeye cyane mu kubungabunga amahoro muri Sudani ndetse no muri Republika Demokarasi ya Congo. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Kenya. Kenya nayo igenera igisirikare arenga miliyoni 800 z'amadolari ku mwaka. Ifite abasirikare bagera ku 24,000 bakora kandi n'abandi 5,000 biteguye gutabara aho rwakomeye. Ifite kandi ibikoresho bigezweho birimo indege z'intambara, tanki ndetse n'intwaro ziremereye. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Sudani. Sudani ifite ingengo y'imari y'igisirikare yageneye miliyari 2.2 z'amadolari ku mwaka. Ifite abasirikare bagera ku bihumbi 109 bakora kandi n'abandi 150 biteguye kujya gutabara aho rwakomeye mu gihe cyose umwanzi yigaragambije. Kandi yagize uruhare rukomeye cyane mu ntambara zigiye zitandukanye zirimo iza Darfur ikaba ikomeje. Ku mwanya wa 6 turasanga Maroc. Maroc igenera igisirikare cyayo miliyari 3.4 z'amadolari ku mwaka. Ifite abasirikare 200,000 bakora kandi n'abandi 150 biteguye kujya gutabara. Ifite kandi ibikoresho bigezweho birimo indege z'intambara, tank ndetse n'izindi ntwaro ziremereye. Yagize uruhare rukomeye cyane mu ntambara yo muri West Sahara. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Ethiopia. Ethiopia nayo igenera igisirikare arenga miliyoni 400 z'amadolari ku mwaka. Ifite abasirikare 180 bakora ndetse n'abandi 150 biteguye kujya kurwana isaha iyo ari yo yose. Ingabo zayo rero zagiye zigira uruhare rukomeye cyane mu ntambara zo mu gihugu ndetse no mu ntambara zo muri Somalia. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya Nigeria. Nigeria nayo igenera igisirikare cyayo miliyari 2.4 z'amadolari ku mwaka. Ifite abasirikare 120 bakora n'abandi 80,000 biteguye kujya gutabara igihe cyose intambara yakamejeje ku rugamba. Ibikoresho byabo rero bya gisirikare byagize uruhare rukomeye cyane kandi runini mu kurwanya umutwe nka Boko Haram mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa kino gihugu. Ku mwanya wa 3 turahasanga igihugu cya Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo igenera igisirikare cyayo miliyari 4.3 z'amadolari ku mwaka. Kandi ikaba ifite abasirikare 78,000 bakora n'abandi 17,000 biteguye kujya kurwanaho umwanzi yakamejeje urugamba. Ifite ibikoresho bigezweho kandi birimo ubwato ndetse bw'intambara bwo munsi y'amazi cyangwa se submarine, indege z'intambara ndetse n'amatanki y'intwaro ziremereye cyane. Yagize uruhare rukomeye cyane mu ntambara ya Mozambique ndetse na RDC ndetse na Mali.
Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Algeria. Algeria ifite ingengo y'imari ikabakaba miliyari 10 z'amadolari ku mwaka, ariyo nini cyane muri Afurika, ifite abasirikari 130 bakora n'abandi 150 biteguye kurwanaho umwanzi yakamejeje ku rugamba. Ifite intwaro nyinshi zigezweho zirimo indege z'intambara, amatanka agiye aremereye cyane ku buryo ku mwanzi kurwana nawe ni nk'akanya ko guhumya. Yagize uruhare rukomeye cyane mu ntambara zo mu gihugu nka Algerian Civil War ndetse no mu ntambara yo muri Mali. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Misiri. Misiri nayo ifite ingabo zikomeye kandi nyinshi kurusha ibindi bihugu byose bya Afurika. Ikaba ifite abasirikare bagera ku 450 bakora n'abandi 800 biteguye kujya kurwana igihe icyo ari cyo cyose. Ifite ingengo y'imari rero ya gisirikare igera kuri miliyari 4.4 z'amadolari ku mwaka. Ifite ibikoresho byinshi bigezweho birimo nka submarines, indege z'intambara ndetse n'amatanka. Yagize uruhare rukomeye cyane mu ntambara zirimo Gulf War n'iya Yemen. Ibi byose ni ibihugu 10 bya Afurika bifite ingabo zikomeye kurusha izindi zose zo muri Afurika, hashingiwe ku makuru agiye atandukanye ndetse n'ibipimo bikoreshwa ku rwego mpuzamahanga. Ese utekereza ko hari igihugu twibagiwe cyangwa cyari gikwiye kuza ku mwanya mwiza kurushaho? Twandikira igitekerezo cyawe muri comment. Niba kandi wakunze iyi video, kanda like, uyisangize n'inshuti zawe, kanda subscribe kugira ngo udacikwa n'izindi video zigiye zinyuranye z'amateka ya politike ndetse n'umutekano bya Afurika. Murakoze cyane, dusubire mu zindi video. Ciao ciao.